ali si bila na besedolovu? Yeah, it was me and my daddy. Sva šla na besedolov. A skupaj sta šla? Ja, Oh my God. skupaj sem napravila. Ker jaz sem vedno, jaz sem že celo svoje življenje bila tako fakt. Jaz sem enkrat zmagala neko nagrado za te križanke, ker lahko veš, ko pošiljaš te kupone pa to. Jaz sem bila tako, meni bo to ful uspel, pač samo tako, moram se prijaviti. Plus moj lore, jaz sem delala na Jokerju ful dolg časa, pač na kvizu Jokerka statistika in sem se skozi šla ta kviz in sem bila tako, man, this ain't that hard, ampak plot twist, v resnici mi je Mario ful pomagal konstantno. In jaz sem malo to gledala in sem bila tako, oh my god, ena beseda, ki so iskala pa dejansko jesen in sem bila tako, meni bi lahko rata narediti besedo jesen. Greva se prijaviti, greva dobiti teh 1000 evrov, let me make some money in pa mi je še ful slabo. Ampak tako, ko si tam in ko gledaš tudi črke, ker doma tako razmišljaš dejansko o besedah in si tako, ok, period, I got this. In potem si tam in si tako, in oni so ven izrezali, kako sem jaz vsako rundo nekomu po nesreči tako, medtem ko so bili oni na vrsti, sem jaz začela govoriti črke, ker sem bila tako, I got it. Tako ful, sicer prijeten experience, ful so bili vsi prijazni pa to, ampak I'm a loser, man. I don't have no knowledge about the words, no. Ne bom sicer kolotala, da preveč govorim angliščino, da mi za to ni ratal, ampak whatever.